салом шунавандагони азиз, инҷо студияи марказии радиои муҳоҷир. имрӯз ҷумъа 19 июни 2020 сол нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро бо муҳимтарин таҳаввулоти ин соатаи тоҷикистону ҷаҳон мустақиман манзуратон мегардонем. соат дар Москав 13 аст ва хабарҳоро аз Тоҷикистон шурӯъ мекунем. имрӯз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дод, ки аз 25 июни соли ҷорӣ парвозҳои чартерии ширкатҳои ватании Somon Air ва Tojik Air аз шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Қазон ва Новосибирски Федератсияи Русия ба Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад. бояд қайд кард, ки зимни иҷрои парвозҳо авлавият ба табақаҳои осебпазири шаҳрвандони Тоҷикистон, пеш аз ҳама беморон, занон ва кӯдакони хурдсол, пиронсолон, донишҷӯён, инчунин шахсоне, ки бинобар сафари хизматӣ дар Русия дармондаанд, дода мешавад. дар сафорати Тоҷикистон дар Москав ва консулгариҳои генералии кишвар дар Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск ва Уфа комиссияҳои махсус таъсис дода шуда, вазифаи онҳо тартиб додани рӯйхатҳои шаҳрвандон хоҳад буд. пас аз омода гардидани рӯйхатҳо, шаҳрвандон оид ба харидорӣ намудани чиптаҳо хабардор карда мешаванд. омадааст дар хабарномаи вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон. дар душанбе мемонем ва хабарҳоро аз Тоҷикистон идома медиҳем. ҳукумати ҷопон ба Тоҷикистон дар пешгирӣ ба вокуниш ба пандемияи COVID-19 кӯмаки башардостона кард. 19 июн маросими мубодилаи ёддоштҳо дар бораи барномаи рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ байни сафири фавқулода ва мухтори ҷопон дар Тоҷикистон Такаюки Мияшита ва вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин баргузор гардид. барои иҷрои ин тарҳ, ҳукумати ҷопон ба Тоҷикистон 600 миллион иени ҷопонӣ, тақрибан 57 миллион сомонӣ ҷудо мекунад. лоиҳаи мазкур имкониятҳои муассисаҳои тиббии Тоҷикистонро тавассути таҷҳизоти муосири тиббӣ барои ташхис ва табобати беморони дорои COVID-19 афзоиш медиҳад. ҳукумати ҷопон дар доираи барномаи рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ баҳри соҳаҳои иҷтимоиёт алахусус дар самти рушди муосиркунонии беморхонаҳои кишвар саҳм мегузорад. давлати ҷопон ва Тоҷикистон дар соҳаҳои мухталиф рушд меёбанд. то имрӯз бисёр лоиҳаҳо, хусусан дар соҳаи инфрасохтор ва рушди деҳот, мунтазам татбиқ карда мешавад. аз соли 1996 инҷониб дар самти ҳамкориҳои иқтисодӣ кишвари ҷопон дар ҳаҷми тақрибан 330 миллион доллар кӯмаки бебозгашт ба Тоҷикистон расонидааст. хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро шумо мустақиман мешунавед. шаҳрвандони Тоҷикистон ва Федератсияи Русия дар дидбонгоҳи сарҳадии Ойбек миёни сарҳади ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон таи 4 рӯз аст, ки ҷамъ шуданд. аз рӯзи 15 июн ба ин минтақаи сарҳадӣ тақрибан 50 адад нақлиётҳо бо рақамҳои қайди давлатии Русия ҷамъ шудаанд, ки дар миёни мусофирон нафарони калонсол ва кӯдакони хурдсол низ ҳастанд. нафароне дар минтақаи сарҳадӣ ҷамъшуда аз ҳукуматдорон хоҳиш мекунанд, ки гузоранд то онҳо тариқи долони сабз ҳаракатро идома диҳанд. хотиррасон мекунем, ки шаҳрвандони Русия, ки дар хориҷ қарор доранд, метавонанд худро дар портали интернетии хизматрасониҳои давлатии Русия дар қайд гузоранд ва бо истифода аз парвозҳои чартерӣ ба Русия парвоз кунанд. аз майдони ҳавоии Душанбе низ чунин парвозҳои содиротӣ ба шаҳрҳои Москав, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск ва Красноярск иҷро шуда буданд. ҳамчунин дар ин парвозҳо низ қисме аз шаҳрвандони Тоҷикистон низ аз Русия баргардонида шуда буданд. қаблан низ зиёда аз 200 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон дар минтақаи сарҳадӣ миёни Қазоқистон ва Ӯзбекистон дармонда буданд, ки вазорати умури хориҷии Тоҷикистон дар доираи гуфтугӯ бо ҳамкасбони ӯзбекистонӣ ва қазоқистонии худ тавонистанд ба мушкилӣ бо ташкили долони сабз нафарони ҷамъшуда дар сарҳадро ба Тоҷикистон баргардонанд. аммо ин нафароне, ки ҳоло дар назди дидбонгоҳи сарҳадии Ойбек ҷамъ омадаанд, аксари онҳо шаҳрвандони Русия ҳастанд, ки дар ташкил ва то ба Русия расонидани онҳо бояд вазорати корҳои хориҷии Федератсияи Русия ва сафорати Русия дар ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон роҳи ҳалли масъаларо ҷоя шавад.
خبرها رو در دایره تاجیکستان ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان از 15 ایون همه آسایشگاه‌ها درهای خود را برای قبول مهمانان پس از تعطیل 2 ماهه عاید به پیشگیری کرونا ویروس باز نمودند. ماموریت آسایشگاه‌های بهارستان، خواجه گرم و شاهنبری برای قبول مهمانان اظهار آمادگی کردند. مقامات تاجیکستان از 15 ایون بازارهای غیر خوراکه، مهمانخانه‌ها و کارخانه‌های خواجگیداری را برای ادامه فعالیت اجازه دادند. در این میان مکان‌های استراحتی و آسایشگاه‌ها برای قبول و خدمت رسانی به مزاجان نیز اجازه فعالیت دریافت کردند، اما با نظرداشت رعایت قاعده‌های سانیتری و گیگینی و مسافه اجتماعی در بین استراحت کنندگان. در سال 2019 زیاده از 1.3 میلیون خارجی به تاجیکستان تشریف آوردند که زیاده از 1 میلیونشان به صفت سیاح مقصد تشریفات خود را به تاجیکستان شهر دادند. موافق معلومات کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، شماره سیاحان داخلی از 400,000 نفر گذشته است. در این زمان استراحتگاه‌های کودکانه باشند حالا برای قبول کودکان و نورسان اجازه دریافت نکرده‌اند. در تاجیکستان تقریباً 60 عدد استراحتگاه‌های کودکانه و ساناتوریاهای بچگانه موجودند که اکثر آنها در ناحیه ورزاب جای گیرند. هر سال مکتب بچگان بهر استراحت در چنین آسایشگاه‌ها جلب کرده می‌شوند. نظر به منطقه میکنیم. اداره کمیسریت عالی سازمان ملل متحد عاید به گریزگان گزارش داد که شماره گریزگان و مهاجران در جهان در سال گذشته یک باره افزایش یافته به سطح رکوردی 79.5 میلیون نفر برابر گردیده است. قید کرده می شود که این تقریباً 1% شماره عمومی اهالی کره زمین را تشکیل می‌دهد. فیلیپو گراند، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، روز 18 ایون در صحبت با فرانس پرس گفته است که در طول سال گذشته شماره گریزه‌ها در جهان یک باره 9 میلیون نفر افزایش یافته است که اساساً روند گریزگان از حساب شهروندان کشورهای سوریه، افغانستان، ونزوئلا، سودان جنوبی و اقلیت‌های مسلمان روهینجا زیادتر به نظر رسیده است. طبق آمار رسمی سازمان ملل متحد 10 سال پیش در جهان تنها 40 میلیون گریزگان و آدمان بی سرپناه به قید گرفته شده بودند. با گفته فیلیپو گراند، کمیسر عالی سازمان ملل متحد عاید به حقوق گریزگان، پاندمی کرونا ویروس توانست افزایش شماره گریزها و مهاجران اجباری را کاهش دهد، اما آن نه چندان دراز بود، زیرا ویروسی که اقتصادات جهان را به طور قطعی بازداشته است نمیتواند با جنگ‌ها، نزاع‌ها، زورآوری و تبعیض مبارزه برد. موافق معلومات دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، 45.7 میلیون نفر در کشورهای امن‌تر پناهنده شده، 29.6 میلیون نفر سرحد را عبور کردند و گریزه هستند. 4.2 میلیون نفر دیگر باشد در حال حاضر منتظر انجام رسمیات پناهندگی در کشورهای خارجی قرار دارند. در گزارش آخرین اداره کمیسریت عالی سازمان ملل متحد عاید به گریزه‌ها قید شده است که از سال 1992 به این طرف هر سال به حساب میانه 1.5 میلیون گریزه‌ها به خانه‌هایشان برگشتند و در 10 سال اخیر این رقم به 390,000 نفر کاهش یافته است. در رابطه با این نگرانی‌ها درباره آینده مهاجران اجباری افزایش می‌یابد. در آخر عاید به موضوع گریزگان نظر به امریکا میکنیم. دادگاه عالی ایالات متحده امریکا قرار پرزیدنت دونالد ترامپ را درباره قطع برنامه‌های حمایت کودکان مهاجر بکار کرد. امروز پنجشنبه 18 ایون سال 2020 مقامات عالی سعودی امریکا حکم سود پایانی را که برنامه دک را غیرقانونی اعتراف کرده بود بکار کرد. آن هزاران آرزومندان را از مهاجرت محافظت می‌کند. مهاجرانی که غیرقانونی در کودکی با والدین خود به ایالات متحده آمریکا آمدند پس از این از حدود آمریکا اخراج کرده نمی‌شوند و در این خصوص با یک قرار خود دادگاه عالی آمریکا قرار پرزیدنت دونالد ترامپ را بکار کرد. طبق که صدای آمریکا قید می‌کند 5 عضو دادگاه عالی آمریکا برای بکار کردن قرار پرزیدنت دونالد ترامپ رأی دادند.
دونالد ترامپ علاقه با قرار قبول کرده دادگاه عالی آمریکا پاسخ داده است. در صفحه توییترش دونالد ترامپ از قرار دادگاه عالی نگرانی کرده است، اما در عمل برای بیکار کردن این قرار هیچ کاری انجام دادن نمیتواند. بعد از قرار قبول نموده دادگاه عالی آمریکا که در پی قرار پرزیدنت دونالد ترامپ را عاید مهاجرت غیرقانونی بیکار کرد، صدها مهاجران در آمریکا از قرار دادگاه عالی استقبال کردند، چون طبق آن به مهاجران در آمریکا حقوق تحصیل رایگان، خدمات طبی و دیگر یاریهای گومانیتری را در پی دارد. شنوندگان عزیز، در طول بیش از 10 دقیقه شما مهمترین تفصیلات این ساعته تاجیکستان و جهان را از تاجیکستان تا آمریکا مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. در ساعت‌های بعدی ما را همراهی کنید و با مهمترین تفصیلات بعدی شما را آشنا خواهیم ساخت. سلامت باشید.